ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yageraga Riyadh mu murwa mukuru wa Arabia Saudite kuri uyu wa kabiri, indege ya gisirikare Air Force One isanzwe imutwara yakiriwe mu buryo bw'icyubahiro n'indege 6 z'intambara zo mu bwoko bwa F-15 z'igisirikare cy'ubwami bwa Arabia Saudite. Ni mu gihe yari yegereye ikirere cy'umurwa mukuru w'icyo gihugu. Ni ibintu bibaho gake cyane. Izi ndege z'intambara zayisanganiye mu kirere ubwo yari maze kwinjira mu kirere cya Arabia Saudite yegera umurwa mukuru. Zarayiherekeje kugeza iguye ku kibuga cy'indege i Riyadh. Margot Martin ni umwe mu bakozi bo mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize amashusho kuri internet agaragaza ko karasisi k'izo ndege, yandikaho ati indege za F-15 za Arabia Saudite zatanze icyubahiro ku ndege ya Air Force One. Igisirikare kirwanira mu kirere cy'ubwami bwa Arabia Saudite nicyo gifite indege nyinshi za F-15 kurusha ibindi bihugu byose ku isi uretse igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana. Nubundi mu byo President Donald Trump yaganiriyeho n'ubutegetsi muri Arabia Saudite harimo n'ubufatanye mu bya gisirikare. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku buryo Donald Trump yakiriwe muri Arabia Saudite ndetse n'ibyo yaganiriye n'abategetsi b'iki gihugu. Tubahaye ikaze. Je nawe nta bushobozi dufite bwo kureba hazaza, ariko genza abantu mu myaka 5 igiye kuza bazaba bari mu buzima bwiza bafite akazi keza mu gihugu cya Finland. Abo ni abanyeshuri biga muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda CUR mu bijyanye no gutunganya ibiribwa cyangwa food processing. Niwumva abantu bavuga ko hazaza h'uburezi bwubaka ubumuntu n'ubukungu butajegajega hari mu biganza bya Kaminuza Gatolika y'u Rwanda, dore icyo bazaba bavuze. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2025, Kaminuza Gatolika y'u Rwanda yasinyanye amasezerano atandukanye y'imikoranire na Siamuka University yo muri Finland. Ni amasezerano arimo n'iry'impamyabumenyi ebyiri double degrees, aho abanyeshuri biga food processing muri CUR baziga imyaka 2 muri iyi kaminuza ya CUR mu Rwanda, abatsinze neza bagakomereza indi myaka 2 muri Siamuka University muri Finland. Ntabwo nzi niba wari ubizi, ariko Finland ni kimwe mu bihugu bifite uburezi buteye imbere ku isi. Aba banyeshuri bazahabwa impamyabumenyi ebyiri, iya Siamuka University n'iya Kaminuza Gatolika y'u Rwanda CUR, zizatuma bashobora gukorera mu Burayi no mu Rwanda nta nkomyi bitanabaye ngombwa ko basabwa equivalence. Nta gihe kigeze kiba cyiza ku kwiga muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda nk'uyu munsi. Iyi kaminuza ifite campus 3, Isave muri Gisagara, Kwitaba muri Huye, Ingoma mu Burasirazuba, campus ya Kigali nayo iratangira vuba. Imibereho y'abanyeshuri ndetse n'uburezi butangwa muri CUR byubakira ku ndangagaciro za Kiliziya n'Ubukristo. Iyi kaminuza itanga amasomo y'imbona nkubone ndetse n'iyakure. Ku makuru ku kwiyandikisha hamagara 07 33 21 46 cyangwa usura urubuga rwa internet wa@cur.ac.rw. Buri munota umwe ku bibuga by'indege bitandukanye ku isi yose haba hahagurutse indege 5,000 zuzuye abantu cyangwa se ibintu. Buri munota umwe miliyari nyinshi z'ibicuruzwa biba bivuye hirya no hino ku isi bigeze mu biganza byacu twebwe abaguzi. Ibi byose bikorwa n'ibigo nka WGP Group. Dore uko tubigenza. WGP Group ntabwo ari kompanyi itanga serivisi nk'abandi bose, ahubwo ni umufatanyabikorwa mu iterambere ry'abayigana. WGP Group turi kompanyi mpuzamahanga nyafurika ifite icyicaro gikuru i Kigali, tukagira amashami i Dubai, mu Bushinwa, mu Budage no mu karere kose ka Afurika y'Uburasirazuba. Dufite WGP Tourism imaze imyaka myinshi cyane ifasha abantu gutegura ingendo zabo, harimo kubafasha gushaka visa, kubagurisha amatike y'indege, gari ya moshi, bus na ferry aho baba berekeza hose ku isi. Dukora booking z'amahoteli n'ibindi bakenera mu ngendo zabo. Dutanga serivisi zo ku rwego mpuzamahanga zirimo cargo service. Dufasha abantu gutumiza ibintu i Dubai, mu Bushinwa, mu Budage no mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Abacuruzi tubafasha mu kumenyekanisha ibicuruzwa kuri gasutamo, tukanabibazanira kugera bibagezeho. Dufite WGP Garage Service i Dubai. Usibye gukanika imodoka mu buryo bugezweho, aho waba uri hose mu gihugu wanadutuma ibyuma by'imodoka yaba yawe yo kugendamo cyangwa se byo gucuruza. Dufite WGP Telecommunications. Hano dukora installation za internet, kamera z'umutekano, alarme. Dukora ya makarita bafungisha cyangwa bagafunguza inzugi,
za ascenseur n'ibindi bikoresho byose by'ikoranabuhanga. Ibi twabikoze imyaka irenga 15 mu bihugu byose byo muri Afrika y'Uburasirazuba, Senegal, Dubai n'ahandi ku isi. Nimureke dukorane. Mu gutangira muri WGP Group dutangira twumva intego zawe, ubundi tukagufasha kuzigeraho kandi tukagukurikirana umunsi ku wundi. Dukorera mu bihugu byinshi, ariko mu Rwanda dukorera muri Silverback Mall ku Kicukiro Sonatube. Duhamagare kuri 07 95 57 15 16 cyangwa 07 95 68 57 47. I Dubai dukorera muri Dera Abraj Center muri etage ya 3 mu muryango nimero 302. Duhamagare kuri guteranya 97 15 58 28 55 wanatwandikira kuri contact@wjptourism.com. Yageze muri Arabia Saudite mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nyuma yo guherekezwa mu buryo budasanzwe n'indege z'intambara ubwo yinjiraga mu kirere cy'icyo gihugu. Abanyamakuru bari mu ndege ya president batangaje ko indege 6 za F-15 za Arabia Saudite zagendaga zikikije indege ya Donald Trump nk'uburyo bwo kumuha ikaze, ngo zari ziri hafi cyane ya Air Force One. Izo ndege zigabanije impande zombi za Air Force One, 3 kuri buri ruhande. Hari mu minota ya nyuma 30 y'urugendo. Umuyobozi wungirije ushinzwe ibiro bya President Donald Trump, Dan Scavino, nawe yashyize amashusho ku rubuga rwa X agaragaza uko izo ndege z'intambara zaherekeje Air Force One ubwo bari bakiri mu kirere. Yandikaho ati murakoze kuduherekeza no gushyigikira President Donald Trump. Turabashimiye cyane. Turabonanira hasi mu kanya gato. Murakoze. Nibyo yanditse kuri X. Bageze hasi ku kibuga, ubwo yurukaga indege, Donald Trump yazamuye akaboko afunze igipfunsi maze asanganirwa ku kibuga cy'indege n'igikomangoma kizaraga ubwami bwa Arabia Saudite, Mohammed bin Salman. Bin Salman yamuherekeje anyura kuri tapi nziza ya lavender ifite ibara rya purple. Baratambika binjira muri sare iki gikomangoma cya Arabia Saudite yari yateguye ikawa bagomba gusangira. Bari kumwe n'abagize guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari baherekeje Donald Trump, barimo Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio, Minisitiri w'Ingufu Chris Wright na Minisitiri w'Ubucuruzi Howard Lutnick. Imihanda y'umurwa mukuru wa Arabia Saudite, Riyadh, umurwa mukuru ushyushye cyane muri iyi minsi, yari yazamuweho amabendera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gahunda ya Donald Trump muri uru ruzinduko i Riyadh yari yuzuye ibikorwa biteganyijwe birimo ijambo yagombaga kugeza ku ihuriro ry'abashoramari hamwe n'ababosi b'ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga bari bamuherekeje ndetse nabo muri Arabia Saudite. Harimo Elon Musk, Mark Zuckerberg na Sam Altman. Ibi yabikoze mbere yo kwitabira ifunguro rya nijoro ryo ku rwego rw'igihugu mu rwego rwo kumwakira. Ubutegetsi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump buvuga ko mu byo Trump yemeranyije na Arabia Saudite muri uru ruzinduko harimo ko Arabia Saudite izashora imari ingana na miliyari 600 z'amadolari muri Amerika, harimo n'ubufatanye mu by'ikoranabuhanga, ndetse banasinya amasezerano yo kugura intwaro agera kuri miliyari 142 z'amadolari. Amakuru yatangajwe na White House kuri uyu wa kabiri asobanura ko aya masezerano harimo n'ubufatanye mu bijyanye n'ingufu n'iterambere ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amasezerano basinyanye mu birebana n'intwaro ngo niyagize igurishwa rinini cyane ry'intwaro hagati y'ibihugu byombi mu mateka. Inyandiko yasohowe n'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House iragira ita amasezerano yashimangiwe uyu munsi n'aya mateka kandi azazana impinduka zikomeye ku mpande zombi. Ahagarariye itangira ry'igihe gishya cy'ubufatanye bwa zahabu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite. Aya masezerano yerekana uko umubano w'ubukungu n'uw'ingabo hagati y'ibihugu byombi ukomeje gushimangirwa, ibintu bimaze imyaka myinshi bikorwa n'abaperezida ba Amerika baturuka mu mashyaka yombi, aba Republika n'abademokrate. Donald Trump yari mu murwa mukuru wa Arabia Saudite, Riyadh, ku wa kabiri mu rugendo rwe rw'iminsi ine mu burasirazuba bwo hagati, rukaba ari rwo rugendo rwe rwa mbere runini mpuzamahanga kuva atangiye manda ye ya kabiri nka perezida. Mu mpera z'icyumweru biteganijwe ko azasura na Qatar ndetse na Emirates ziyunze z'Abarabu. Ariko kandi uru rugendo rwatangiye kuri uyu wa kabiri ntabwo rurimo kuvugwaho rumwe, kubera ko hari abamaze kongera kunenga Donald Trump ko ashobora kuba arimo kurukoresha mu nyungu ze bwite aho kurukoresha mu nyungu z'igihugu. Urugero ni nk'indege y'akataraboneka ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari Qatar ishaka gutanga nk'impano ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ibintu byatumye hatangira kwibazwa niba ibingibi byubahirije amahame y'imyitwarire iboneye ndetse n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijyanye no kwakira impano ziturutse mu mahanga. Ubu ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu biganiro n'umuryango w'ubwami muri Qatar kugira ngo Amerika ibe yahabwa iyi ndege nini y'agatangaza iteganyirijwe gukoreshwa nk'indege ya Perezida wa Amerika izwi ku izina rya Air Force One. Mu itangazo yasohoye mu ntangiriro z'iki cyumweru, Qatar yahakanye ko iyi ndege izaba ari impano, ariko yavuze ko iyoherezwa ry'iyo ndege yo gukoresha by'agateganyo ngo ririmo kuganirwaho n'ibihugu byombi. BBC yavuze ko iyi ndege izatangwa nk'impano ku bubiko bwa Perezida Donald Trump ku musozo wa manda ye. Ayo makuru yatangajwe mu gihe Donald Trump agiye gusura Qatar nka kimwe mu bigize urugendo rwe rwa mbere runini agiriye mu mahanga kuri iyi manda ye ya kabiri. Ali Al-Ansari ni umujyanama wa leta ya Qatar ushinzwe gutangaza amakuru muri Amerika, yavuze ko ibiganiro bikomeje hagati ya Minisiteri y'Ingabo ya Qatar na Minisiteri y'Ingabo ya Amerika. Ati iki kibazo kiracyasuzumwa n'inzego z'amategeko z'ibihugu byombi kandi nta cyemezo cyari cyafatwa. Abahaye amakuru BBC bavuze ko iyo ndege itazahita ikoreshwa kubera ko hari ibizabanza kongerwamo ndetse no guhabwa uruhushya n'abategetsi b'inzego zishinzwe umutekano. Agaciro iyi ndege ishobora kuzaba ifite hamwe n'imikoreshereze yayo bishobora kuzateza ibibazo byo mu rwego rw'amategeko n'imigirire iboneye bivuye mu banenga Donald Trump. Ku cyumweru, Caroline Leavitt ushinzwe gutangaza amakuru yo muri White House yavuze ko impano iyo ari yo yose itanzwe na leta yo mu mahanga buri gihe yemerwa hubahirijwe byuzuye amategeko yose abigenga. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwiyemeje gukorera mu mucyo mu buryo bwuzuye. Mu gushyigikira ibiganiro na Qatar, Donald Trump yakomoje kuri iyi ndege nk'impano ndetse avuga ko yifujwe gutangwa ngo ayikoreshe nta kiguzi, nk'uko yabivuze mu butumwa yatangaje ku cyumweru ku rubuga rwe rwa Truth Social. Yaranditse ati rero kuba Minisiteri y'Ingabo irimo kubona impano ku buntu, impano y'indege ya Boeing 747 yo gusimbura by'agateganyo Air Force One imaze imyaka 40 bigakorerwa mu ruhame kandi binyuze mu mucyo, ati byatangiye kubuza amahwemo indyarya z'abademokrate ku buryo zirimo gushimangira ko twishyura amadolari menshi kuri iyo ndege. Mu ndege zitandukanye White House ifite uyu munsi harimo indege ebyiri zo mu bwoko bwa Boeing 747-200B zahinduwe kugira ngo zijyane n'imirimo ya Perezida, zishyirwamo ibikoresho byihariye by'itumanaho, ibyumba byagenewe Perezida, ibiro n'icyumba cy'inama nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere. Izo ndege zikoreshwa guhera mu mwaka w'1991. Indege za Air Force One ubusanzwe zikomezanya n'ubundi butegetsi bugiyeho. Ububiko cyangwa se ishyinguranyandiko rya Amerika rikubiyemo ko ububiko bwa Perezida Ronald Reagan aribwo bwonyine bufite indege ya Air Force One ndetse yakoreshejwe n'abaperezida 7 batandukanye mbere y'uko itangwaho impano igahabwa Perezida Reagan. Bivugwa ko Qatar irimo gutanga ubwoko bw'indege ya Boeing 747-8, ubwoko bushya cyane. ABC News yo muri Amerika ivuga ko bwavuguruwe cyane igahinduka ingoro iguruka. Boeing yari yarahawe kontra yo guha White House indege nshya cyane, ariko muri uyu mwaka Donald Trump yinubiye ko iyo kompanyi yakererewe cyane mu gutanga izo ndege. Mbere ubutegetsi bwa Trump bwari bwaragiranye ibiganiro na Boeing ngo Boeing bukorera indege ebyiri zihariye za Boeing 747-8 kuri manda ye ya mbere. Iyo kompanyi ikora indege yavuze ko izo ndege zizaboneka mu mwaka wa 2027 cyangwa 2028. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka Donald Trump yaravuze ati ntabwo nishimiye Boeing, byabafashe igihe kirekire gukora, ati murabizi twatanze iyo kontra ubu hashize igihe kirekire, ati dushobora kugura indege cyangwa se kubona indege cyangwa ikintu runaka. Kuri manda ye ya mbere Donald Trump yari afitanye umubano mwiza wa diplomasi na Qatar. Ni umubano wari urimo nko gutangaza mu mwaka wa 2019 ko iki gihugu kizagura indege nyinshi cyane zikorwa na Amerika. Mbere Qatar yatanze indege zihariye nk'impano ku bindi bihugu nk'indege y'agatangaza yahaye Turukiya mu 2018. Donald Trump uyu munsi ari mu ruzinduko rw'amateka mu burasirazuba bwo hagati. Muri manda ye ya mbere nka Perezida mu 2017 nabwo yahisemo gutangirira urugendo rwe rwa mbere mpuzamahanga muri Arabia Saudite. Urwo rugendo narwo rwari rwasojwe hasinywa amasezerano y'igurwa ry'intwaro za miliyari nyinshi z'amadolari. Gusa yitwa ry'umunyamakuru w'umunyarabia Saudite Jamal Khashoggi mu 2018 ryashyize mu kaga uwo mubano wa Amerika na Arabia Saudite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize mu majwi ingabo z'igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite
kuba arizo zishe Khashoggi. Amasezerano yasinywe kuri uyu wa kabiri agamije gufasha kuvugurura igisirikare cya Arabia Saudite binyuze mu gutanga ibikoresho by'ikirenga bya gisirikari bizaturuka mu masosiyete y'ubwirinzi arenga 11 yo muri Amerika nk'uko bigaragara mu nyandiko ya White House. Igice cya mbere cy'ingenzi cy'aya masezerano ni ukongerera ubushobozi bwo kwirwanaho Arabia Saudite nk'uko Hashem Ashelbara, umunyamakuru wa Al Jazeera uri Riyadh, abivuga. Ati ni igihugu kimaze imyaka gishora amafaranga menshi cyane mu kuvugurura igisirikare cyacyo. Ariko aya masezerano mashya ntabwo agenewe gusa ubufatanye mu by'umutekano, anashyiraho umugambi w'uko Arabia Saudite izashora miliyari 20 z'amadolari mu bikorwa remezo by'ingufu n'ububiko bw'amakuru y'ikoranabuhanga rijyanye n'ubwenge buhangano. Ni ishoramari rinini cyane mu nganda zifitanye isano ya bugufi n'ubutegetsi bwa Donald Trump.